Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki nong song snong kathan Athiabari ha West Castles District, kila pentep haka step jong ka laipau terek, menta unailar arajar arpau, kumba haka por prabaji, ki bor sarkar jong ka jala Assam, lengba katnat PWD kilawan rung jubor Shekishnong jong ka jala Meghalaya, banchna ye ka surok haka than Athiabari. Halor kani ka jingwan kan turport ka jala Assam, nakaliang u president jong ka seng FKJGP ara donga area unit, u trailing di shira ulakan tho, nakabaong baka sarkar Assam hakini ki banai balala. Kalasdang banchna ye ka surok na boko Shakhaput Meghalaya, lengba ka skim ka balayo na ka NEC. Henry hakani ka step ka Assam kalatur batampot sya Meghalaya hadu kumba 100 meter EA. U trailing di shira ula ongru baya katnat PWD jong ka jala Assam. Hakani ka sngi lawan paharalang daki pulet Assam. Henry Maria Dep shnapan bha ya ka surok hapo ka shnong salpara satwan bat hajan ka Meghalaya infiltration check gate ha Athiabari kelalit phaino. Halor kani ka jingwan le dan bor ka sarkar Assam nakaliang jong ka seng FKJGP kalalit ujoru sya aro donga police outpost Henry laong ba nakaliang in charge hangne ulaong ba umla banle ai namar ba uklempat yo bor ne jingtha ne ki bor bahalor banle ai halor kani ka kam ni nakaliang ga FKJGP ara donga area unit ni daga kendit tengah ba menen menstep hak kapor prabaji kasni blay ba kenja bru ba bala UI baka sarkar Assam lengba ka tenat snasro jongka jing sendrandin gibor kulit gila wantur jubor bamdisna penpa ya ka suro poko sya kaput Meghalaya kabawan snatam kumba hendruspa mita tam hak kimenta jongka Meghalaya ha snong salpara insajwai hak hab Athiabari ha gate infiltration jong Meghalaya ngidkot kaseng gila lek ujor sha Athiabari police station hendrega juba kabangi yo kalong baki bor gibahalor kim ai hukum AA bat kim la le AA te ni penremjur ya kane ka jingwan thombor ga sarkar Assam ban shna surok ha jaka jungin ni penremru ya ka sarkar Meghalaya lengba ka district administration kabaki claim laban khanglat ya ka jingwan tur ke sarkar Assam hadu baki sangehi ni pedremjur uru kajing le riplau jongka kulit Assam kapa kadai bru jong Meghalaya bandai syahahim syasho lapang hakapor saustem ye imta jamit te ngidawaru ya ka sarkar Meghalaya kadai bantuklar marda ya kani ka jingja khnangba kam kta ya ka songsu songsang jongka petba